najlepše priče za laku noć iz celog sveta. Magična harfa, irska bajka. Nekada davno živela su dva polubožanska naroda, Fomorijani i narod boginje Dane, koji su stalno ratovali. Kako su podjednako bili hrabri i jaki, bitke između njih su bile duge i iscrpljujuće. Ipak, narod boginje Dane je pobeđivao zahvaljujući magičnoj harfi, koja im je davala ogromnu prednost. Dagda, njihov vođa, koristio ju je kako bi vojnike odobrovoljio ili čak promenio vremenske prilike. Pre svake bitke ratnik bi zgrabio harfu i zasvirao. Nežna melodija je pomagala vojnicima da zaborave na sve muke i strahove. Kad bi bitkama došao kraj, zvuci harfe uklanjali bi bol i patnju iz misli preživelih. Kad je saznao za instrument, vođa Fomorijana odlučno je rekao: Možemo samo jedno, ako bismo da dobijemo boj. Treba da ukrademo harfu i onda sviramo na njoj. Jednog dana, dok se Dagda borio rame uz rame sa svojim vojnicima, nekoliko Fomorijana se ušunjalo u njegovu kuću i ukralo harfu. A zatim su porodicama potražili sklonište u obližnjem zamku. Harfu su okačili na zid svečane dvorane i slavili, sigurni da će pobediti u ratu protiv suparničkog naroda. Ali avaj, iako su imali čarobni instrument, vojnici su gubili na ratištu. Po povratku kući, Dagda je shvatio da je harfa ukradena, te je okupio svoje najjače ratnike. Moramo vratiti harfu po svaku cenu, uzviknuo je i poslao ih u potragu za dragocenim instrumentom. Zahvaljujući špijunima, ratnici su stigli u zamak u kojem su vođe Fomorijana priredile gozbu, nesvesne poraza na bojištu. Videvši harfu kako visi na zidu, Dagda je povikao: Vratite mi ono što mi pripada. Ali to nije zastrašilo vođu Fomorijana, pa mu je odsečno uzvratio: Nikada, ona sada pripada nama. Strašna borba je bila na pomolu kad se Dagda odjednom podrugljivo nasmejao. Zlikovac si bio, zlikovac si i sada. Hajde da vidimo kome ona pripada. A onda se obratio harfi. Divna harfo, svaka tvoja melodija pleni. Pripadaš li ovom prevarantu ili pripadaš meni? Istog trenutka harfa je poletela sa zida preko glava Fomorijana i sletela u naručje svog vlasnika. Nećemo vas tako lako pustiti, povikali su neprijatelji, spremni da napadnu narod boginje Dane, koji je bio malobrojniji. U tom času Dagda je dodirnuo žice na harfi i zasvirao tužnu pesmu. Svi Fomorijani u dvorani, muškarci, žene i deca, briznuli su u plač, a vojnici su bacali mačeve na pod. Dagda je onda zasvirao radosnu i živahnu pesmu. Isti oni koji su do malo čas tugovali, sad nisu imali izbora, pa su zaigrali. Iznemogli od silnog plesa, umorni su pali na pod i utonuli u dubok san. Dok su neprijatelji glasno hrkali, Dagda je sa svojim vojnicima napustio zamak i odneo harfu kući. Od tog dana ova dva naroda više ne ratuju, već žive u miru, svaki u svojoj zemlji.